murabona yuko ahangaha turi kuri paruwase Cathedrale de Fatima Ruhengeri na Diminita Augustin nk'ibisanzwe kuri Moa Trendings mumenyereye ko twohereza video ziri kugendinga. Murabona ko ahangaha rero muri kubona habereye igikorwa cy'umutambagiro, igikorwa cyo gutambagiza isakaramentu ritagatifu. Hari urujya n'uruza rw'abantu, hari abakecuru, harimo abantu bakuze, harimo abasaza, harimo abana, harimo abasore n'inkumi. Muri make ni ahantu hari abantu benshi cyane nk'uko muri kubibona muri izi video. Ni ibintu byagenze neza cyane, ni igikorwa cyitabiriwe n'abashyitsi batandukanye baturutse mu gihugu cy'Abadage. Ni ukuvuga ngo nabo batishimiye igikorwa cyabereye ahangaha muri Ruhengeri. Icyo musaba gusa ni ukureba iyi video kugeza irangiye, ndetse harimo n'abaje muri iyi misi bari burebe iyi video. Ndakeka ikintu tubasaba gusa ni ukuzireba mugakora like na subscribe na Gaston cyangwa Dimini kuri Moa Trendings. Reka turebe iyi video ubundi turasubira mu kanwa. Afite telefone ya kamera na